Do you really think you're going to make it? Are you sure you're going to do it? I think this is too risky. I think just forget it. Guys, pernah tak you guys dapat kata-kata tu setelah you guys share you punya dreams and plan kepada orang-orang yang salah? Niat asal you di mana you nak dapatkan kata-kata semangat, validation. Instead of dapatkan kata-kata semangat and validation setelah you share semua tu, you dapat kata-kata yang buat you self-doubt, yang buat you patah semangat. So that's why hari ni, I akan share dengan you guys. Please jangan share you punya dreams and plan terlalu awal. Not everyone deserve to hear your next move. There is a power in a mystery. Hai, Assalamualaikum you guys, welcome back to my channel. So today's video is episode ketiga daripada 48 Laws of Power. Tajuk ketiga kita hari ini adalah Conceal Your Intention. So without further ado, let's jump right into it. Tak payah bagi contoh jauh-jauh, I bagi contoh diri I lah. I pernah alami di mana I terlalu excited with my dream and with all my plan. So I share dengan someone and instead of I want to seek validation and also support, I dapat kata-kata yang patahkan semangat I, kata-kata yang membuat I rasa ragu-ragu dan self-doubt. And it took me like 3 weeks untuk I bangkitkan semula semangat I untuk proceed with all the plan in a way to achieve my dreams. But selepas I belajar hukum law ketiga ni, conceal your intention, everything changed. So hari ni kita akan bincangkan kenapa conceal your intention ni is just not a strategy but it's also like a survival tools. Bila you terlalu awal dedahkan you punya dreams and plan dekat orang lain, you akan rasa puas even though nothing happens yet. Lagi baik kalau tanpa sedar you trigger insecurity daripada orang yang salah. Disebabkan insecurity daripada orang yang tak nak tengok you berjaya. Lagi-lagi kalau you share dengan orang yang salah ni, your energy akan di-block. Sebab apa? Disebabkan kata-kata yang keluar daripada mulut-mulut orang yang salah ni. Contohnya kalau niat asal you nak seek validation and support daripada orang-orang ni, tapi disebabkan you share terlalu awal your dream and plan kepada orang-orang yang salah, orang-orang ni akan keluarkan kata-kata yang buat you patah semangat, yang buat you hilang semangat dan akhirnya akan block your energy. Macam I cakap tadi, it took me 3 weeks untuk bangkit semula dan cari balik semangat I. So, itu contohnya. Kadang-kadang you terlalu excited. I know the feeling. Kita terlalu excited dengan kita punya plan, kita punya dream. So kita share dengan orang-orang luar. Kita share dengan orang-orang lain. So you guys know what? Bila kita share kita punya dreams, kita akan keluarkan dopamin yang sama seperti kita telah berjaya capai kita punya dream. So you guys know what? Bila dopamin yang sama keluar, release daripada otak kita, setelah dopamin tu hilang, kita akan hilang motivation. Bila kita hilang motivation, kita tak akan buat tindakan. Bila kita tak buat tindakan, kita tak akan capai kita punya kejayaan. So itu salah satu kenapa kita tak digalakkan untuk share kita punya dreams and plan terlalu awal. Kedua, disebabkan you guys buka peluang kepada jealousy, kepada sabotage, kepada insecurity. You guys tak tahu apa yang ada dalam hati orang tu sebenarnya. I know your intention is want to get support daripada orang sekeliling you, but you tak tahu apa yang ada di dalam hati diorang. And diorang sometimes diorang pun tak sedar sebab kita manusia. So you akan buka peluang kepada jealousy, kepada insecurity and sabotage. Just imagine you pergi jumpa kawan-kawan you and share all these things sebab nak dapatkan semangat and validation. Instead of dapatkan semangat and validation, you dapat kata-kata yang buat you patah semangat, self-doubt and ragu-ragu dengan diri you sendiri. Bila you ragu-ragu dengan diri you sendiri, you akan hilang motivation juga. Bila hilang motivation, you akan ambil masa untuk kembalikan semangat you semula. Itu kalau you ada semangat untuk kembalikan semangat you balik. Kalau you choose untuk quit, bila kita share kita punya dreams, lagi-lagi dengan orang yang salah ni, kita akan trigger diorang. Sebab apa? Sebab diorang tak buat apa yang kita buat. And diorang ada self-doubt dengan diri diorang. And sometimes, bila kita terlalu share kita punya dreams and plan, sabotage peluang untuk ditiru tanpa diberi kredit tu adalah sangat besar. So, serve the result, not the plan. Number 2, not everyone will understand your vision. You nampak you punya dream jauh ke depan, you nampak you punya vision, tapi bukan semua orang ada vision macam you. Bukan semua orang boleh pandang jauh macam you, pandang jauh dan pandang ke depan macam you. Orang lain cuma nampak reality apa yang terjadi pada hari ini, dan diorang akan letak limitation yang ada di dalam diri diorang ke atas you. Bila you share your dream dengan orang-orang yang salah, yang di mana diorang letak limitation diorang ke atas diri you, diorang akan nilai you berdasarkan kapasiti diri mereka, bukan kapasiti diri you. Kalau diorang rasa diorang tak boleh buat, diorang akan rasa you pun tak boleh buat. Projection bias dan ego defense mechanism buatkan diorang tanpa sedar letakkan limit diri diorang ke atas diri you. Sebabkan tu, diorang rasa you tak boleh buat sebab diorang pun tak boleh buat. Bila diorang tak boleh buat, of course you pun tak boleh buat. Bila diorang tak percaya diorang boleh buat, diorang akan letakkan kepercayaannya sama ke atas diri you. Kalau diorang tak boleh buat, so you pun tak boleh buat. Sebabkan tu, bila kita share dengan orang-orang yang silap ni, diorang akan kata you, betul ke you boleh buat? You yakin ke you boleh buat? Sebab apa? Diorang bukan tengok kepada capacity you atau capability you. Diorang judge you berdasarkan capability diorang dan capacity diorang. Number 3 is mystery is power. Bila orang ramai tak tahu you punya niat, you punya dream or goal, diorang tak mampu untuk block you. Diorang tak mampu untuk plan, untuk sabotage you. You kena tahu, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan struggle. Number 3, mystery is power. Kita kena sedar guys,
kita hidup di dunia dengan penuh power struggle. Bukan semua orang suka tengok you bangkit dan berjaya. So, bila orang tak tahu you punya plan, bila orang tak tahu you punya intention dan dreams, bila you banyak diam dan you fokus, you akan control the narrative. Lagi you banyak cakap, lagi you share, diorang akan analyse. Lagi banyak diorang analyse, lagi banyak peluang untuk diorang attack. Selain daripada you buka peluang kepada corporism, insecurity, jealousy and sabotage, you pun akan buka peluang untuk you ditiru. Ambiguity effect menunjukkan bila manusia tak tahu niat seseorang, mereka akan lebih direspect dan menjadi lebih berhati-hati. So, lagi banyak you diam, you tak share you punya dreams and plan, you sebenarnya letak diri you dalam safe zone. Macam I cakap tadi, kita hidup di dunia penuh dengan power struggle dan kita tak tahu niat hati setiap orang. Number 4, protected dreams grow stronger. Bila you protect your dreams, sebenarnya you tengah protect your energy yang paling berharga. Sometimes, it's not about you, but it's about aura negatif orang lain yang boleh buat you stop tengah jalan. Energy is contagious, guys. Aura orang yang negatif, orang yang insecure, orang yang tak percaya dengan diri diorang sendiri even, boleh lemahkan semangat, energy and niat you. Especially kalau you punya semangat masih lemah. Contohnya kalau you nak buka business and you cerita dekat member you and you dapat respon yang negatif, energy tu akan mempengaruhi energy you. So, please protect your energy daripada energy yang negatif macam ni. Sebab dia akan mempengaruhi tindakan you. That's why I say, protected dreams grow stronger. Bila you protect your dreams and your energy, you akan lebih mudah untuk bergerak dan semangat you takkan dikacau. Tapi bila you absorb energy negatif daripada orang-orang yang salah, energy you akan terganggu. You akan rasa down, you akan rasa negatif, you akan absorb the negativity. So that's why protect your dreams and protected dreams grow stronger. And the last one is move in silence, let the results speak. Kejayaan dalam senyap itu sangat powerful. Bukan sebab kita nak rahsiakan, bukan sebab kita tak percaya dengan semua orang, tapi macam I cakap tadi, ia lebih kepada untuk protect semangat kita, protect energi kita daripada gangguan luar. And bila result speak, any kritikan, any critics, any comments, negative comments dah tak valid. Bermaksud dekat sini adalah kalau you share you punya dream dengan orang luar, you akan dapat respon right away. And respon-respon itu akan mempengaruhi tindakan you. Dan sebaliknya, kalau you keep your dream in silent and you proceed dengan segala tindakan tanpa validation orang lain, bila you dapat kejayaan tu akan menjadi bukti bahawa you tak perlu dapatkan validation daripada orang lain dan segala komen-komen negatif daripada orang lain adalah tidak valid. Dan guys, self-validation adalah lebih penting daripada external validation. Sebab apa? Sebab you seorang je tahu apa yang you lalui dalam setiap jatuh dan bangun untuk mencapai you punya dreams. Orang lain tak tahu. Orang lain hanya nampak result. Now sekarang, ambil masa dan fikir balik berapa ramai orang yang you dah share you punya dreams and plan. Jadi guys, jangan ulang silap yang sama. Just move in silence, focus on yourself, validate yourself, dan bila sampai masa nanti, you will serve the meal that they will remember that forever. So, itu sahaja untuk video hari ini. So, jangan lupa untuk like, share and comment. Dan jumpa you guys lagi in the next video. Bye-bye.